Iheo nĩ nyingĩ oro ũndũ ũmwe na taranda ciheanagwo nĩ Ngai. Cemania na Christopher Johnmo wa ũkũrũ wa mĩaka 5 kuma mwena wa Mathare North Rwaraka gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ũrĩa wĩini wake nĩ ũkoretwo ũkĩgegia andũ aingĩ mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnini wake na ũrĩa akoretwo agĩcanjamũra mũingĩ atarĩ na guoya. Pia kwani hata wale wachafi uchafuka pia, matajiri wenye mali wanatabu pia, tena asiye na kosa ukotolewa pia, usijigambe wewe mbele ya sheria. Innocent people ustakiwa pia hukumu ya kifo wakazionja pia. Mambo ya dunia ushirikiano na lilia, ni mambo ya dunia ushirikiano na lilia, ama teza salo na we utaumia. Kwa class 1 Success Junior Center Rwaraka. Mwari wa nyina na Christopher onake no mũini kuona nĩ mathundũrĩte bandi ya mwanya ĩrĩa ĩtongoragio nĩ baba wao gũkũ magĩcanjamũra mũingĩ mĩena itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Naitwa Esther na huyu ni ndugu yangu Chris Mwenyeji na huyu ndio baba. Niko 9 years old, niko class 5 shule ya Success Junior Center na iko tu huku Rwaraka. Mimi hucheza acoustic kwa bandi yetu, acoustic, bass guitar na mimi ni backup vocalist. Ithe wa Christopher nĩ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkĩria taranda ya ciana ciake thutha wa iheo ici gũkũrĩkana nĩ arimũ marĩ thukuru-inĩ kũrĩa mathomagĩra. Kwa majina naitwa Mwenyeji, founder wa Wahenga Wenyeji Band, member wa Wahenga Wenyeji Band. Kama mnavyoona niko na watoto wadogo hapa ambao wako na talanta ya kucheza vyombo na uimbaji. Hizi talanta tuligundua kwa ushirikiano na walimu wao. Baada ya walimu kuniambia kuna kitu ndani ya watoto na nikawapea time na nikagundua kuwa Esther ako interested na guitar. Chris tulimdiscover kama msee anajua kukram na stage performance yake ni murwa sana, yani anafurahisha wasee. So baada ya mimi pia kupata anafanya hizi vitu na mimi nilikuwa na band, sina budi kumuinvolve na kumuingiza kwa ile band. Na bila shaka tangu aingie tumekuwa surprise sana kwa sababu mashows zimekuwa nyingi, watu wana appreciate kazi yetu na tunafurahia sana kufanya kitu kama hii. Unafilaje? How are you feeling? How are you feeling? Nĩ matuwega gũkunĩkagĩra taranda iria cirĩ na ciana kuona no cikorwo cirĩ na ũteithio mũnene kũrĩ o mũtũrĩre-inĩ wao wa hau thutha-inĩ. Nimeshukuru sana wakati nimekutana na baba na watoto wake wawili wakiwa wanafuatilia kile Mungu aliweka ndani ya watoto hawa, na tumepata ujumbe ya kwamba hizi talanta ziko ndani ya watoto wetu, madamu tu kama tutakaa na watoto wetu na kuwa na muda na watoto wetu. Mungu awabariki na bariki familia hii, na ninatumaini ya kwamba walio na usaidizi wakawasaidia, kwa sababu wanaonekana ni watu wataenda mbali na watakuwa msaada kwa taifa, na sio kwa taifa peke yake, hata ulimwengu mzima. Mission yangu kama mimi msanii ni wazazi wakuwe na time na watoto wao. Hizi talent ziko kwa nyumba zenu, lakini kama una time na mtoto wako hizi talent zitapotea. Inafaa kuwa na time na mtoto wako. Na mission nyingine kama mimi msanii, it's all about humanity, utu, ubinadamu. Mwenyeji. Baba yao. Sema Musa, munasema baba yao. Musa? Baba yao. Ati nini? Nami na warehemu maelfu anipendao na kuzishika amri zangu. Exodus. Kĩheo kĩa mwanya kĩa mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 5 ũrĩa ũĩkaine ta Christopher Johnmo, kĩheo kĩrĩa akoretwo akĩrĩra gwa kahinda gaka. Ngĩribotera Gikuyu TV, marĩtwa makwa nĩ Muiruri Johnmo. The richer we have become materially, the poorer we have become morally and
early. You have learned to fly in the air like birds and swim in the sea like fish. But you have not learned the simple art of living together as brothers. This performance is all about that. It's all about humanity. Damu ya mwanadamu haifai kumwagika hivyo hata kama ni unyama.